Amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Mu murenge wa Muhoza abaturage batuye mu murenge wa Muhoza batunguwe no gusanga umukecuru w'imyaka 59 y'amavuko aryamye munsi y'umukingo ndetse ariho amaraso. Ni mu gihe abaturage basabye inzego z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo zitangire iperereza barebe uyu mukecuru yishwe n'iki, ese urupfu rwe rwatewe n'iki. Reka nanone amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Gatsibo abaturage babangamiwe n'abayobozi bakomeza kubaka amafaranga kugira ngo bahabwe inka muri ya gahunda ya gira inka munyarwanda. Ni mu gihe abaturage bakwa amafaranga bavuga yuko cyangwa bayita ngo nayi kiziriko ngo no kugira ngo baziture inka bazibahe. Rero abaturage bakaba bavuga yuko umuntu udatanze aya mafaranga ndetse batamuha inka kandi izi nka leta iba yazibageneye. Ndetse iyi ni incamake y'amakuru n'imbere ubwo bwa mbere ugeze kuna muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi meza cyane. Nge mugiye kubana nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umukecuru w'imyaka 59 y'amavuko bamusanze ari munsi y'umukingo yapfuye. Abaturage bakomeza kuvuga cyongo abaturage basaba ubugenzacyaha RIB kugira ngo bukore iperereza. Mana yanjye najya rero mbanze mbasobanurire kugira ngo musobanukirwe neza. No kuvuga ngo mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza abaturage batunguwe no gusanga umurambo w'umukecuru w'imyaka 59, ariko ntago aba ari umukecuru nyine. Umuntu w'imyaka 59 ntago aba ari umukecuru kabisa. Noneho ikintu gishekeje cyane, uyu mukecuru bamusanze afite amaraso. Rero aba baturage bavuze ati ibyo ari byo byose uyu muntu yishwe, baza kumurambika hano kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Abaturage rero bo mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze basaba inzego z'ubugenzacyaha RIB gukora iperereza ndetse bagashakisha yenda ababa bishe uno mukecuru, kubera yuko nimba umuntu afite amaraso yishwe kamembe. Kuvuga ngo ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza ku rupfu rw'uno mukecuru w'imyaka 59. My friend, birakomeye cyane. None reka twongere tugaruke mu karere ka Gatsibo. Ubwo turagaruka none mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera. Mu karere ka Gatsibo ni mu gihe abaturage bahangayikishijwe n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze babaka amafaranga kugira ngo babahe inka muri ya gahunda ya gira inka munyarwanda, ndetse ayo mafaranga bayita ikiziriko. Ni ukuvuga ngo aba baturage ikibazo bafite ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo ni mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera abaturage bafite ikibazo kigira gutya. Kugira ngo babahe zino nka, izi nka leta bageneye abatishoboye kugira ngo babashe nyine kugira aho bava naho bagera, bivuze ngo kugira ngo bahabwe zino nka hari amafaranga babanza gutanga yiswe ngo ikiziriko. Bivuze ngo rero kandi aba baturage barakomeza kuvuga se koko aya mafaranga baba batwaka kugira ngo baduhe zino nka ajya hehe, akoreshwa ibiki? Nawe rero ni ikibazo hano wahita wumva mugane amafaranga babaka akoreshwa iki. Noneho ikishekeje cyangwa ikintu gitangaje, abantu baka n'amafaranga ndabo mu nzego z'ibanze ba mudugudu, mutwara sibo na ba mutekano. Uvuga ngo ku Kagara no makuru ntago bari bayazi. Gusa Kidasamura TV Rwanda yavuganye n'umuyobozi w'akagari avuga yuko ibyo bintu atarabizi ariko ari buze kubikurikirana. Mama yake na mama ntago bizoroha. Reka rero twigarukire mu karere ka Gicukiro mu mujyi wa Kigali, aho umumama w'imyaka 38 y'amavuko nawe yasanzwe yapfuye ubwo yimanitse mu kagozi akiyahura bitewe nuko umugabo wiwe yamufashe akamutwarira abana. Kugira ngo amutwarire abana, uyu mugore yararimo aca umugabo wiwe inyuma, umugabo aza kumugwa gitumo. Umugabo rero yarangije aca ku ruhande yitwarira abana be abahungisha nyina, nibwo gutandukana n'uno mugore. None ubu ngubu no mugore akaba ari gusaba cyangwa akaba yapfuye, yararimo asaba inzego z'ibanze kugira ngo basi uwo mugabo amugarurire abana. Bivuze yuko uyu mugore yiyahuye ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8 mwaka 2025.
ndetse abaturage cyangwa abaturanyi be bavuze yuko yahoraga yigunze kandi yahoraga afite agahinda kenshi. Ni ukuvuga ngo yagerageje kujya gusaba imbabazi umugabo arazimwima. Umugabo arangije ngo yaramubwiye ngo ngewe kuva wararyamanye n'abandi bagabo ngewe ntabwo twakongera kuryamana kuko ntabwo nzi ibyo wazanye cyangwa ngewe n'igiki wamburanye kugira ngo ujye kuryamana n'abandi bagabo. Ubwo no mugore niko kugira agahinda kenshi arangije ariyahura. Ubu ngubu akaba ari gushyingurwa cyangwa ejo azashyingurwa mu irimbi rya Rusororo. Mwakoze cyane gukurikirana Kidasamura TV Rwanda. Kidasamura TV Rwanda ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero hari ibintu tutaba twemerewe gushyira kuri YouTube. Nzajya mvuga nk'ibyo ngibyo ngo umuntu yiyahuye ntago mba nemerewe gushyiraho umurambo wiwe. Niyo mpamvu YouTube ntago ibyemera. YouTube igira amategeko n'amahame igenderaho. Murakoze cyane, mwari muri kumwe nitwe Kidasamura. Abanzi banze